Alright. Miss Ball. Si Gapasang. Oh yan, number 28. Gapasangra. Number 28. Right, number 28. Inbounding the ball, number 28. Ayan. Blackman. Alright, number 28. Nakuha ang bola. For 3. Wow! Tulis mo na. Alright, si number 19. Nagdi-dribble ng bola. Ayun na, si Stripe Man. Trying for 3. Yun! Bawian. 33. 66 na yung score. Number 28, Hinagis. 3, yun o. Puro 3. Ayan, number 19. Nagdi-dribble ng bola, number 19. Binigay kay Stripe Man. Ayan, Stripe Man, number 23 pala yung short niya. Number 9, Francisco. Wala. Pascolado. Ayun, binigay sa number 8. Number 8, o yun, nakuha ng number 16. Wala. Alright, ayun na, number... Ayun na, Stripe Man, number 23. Pass break, Pascolado. Uy, nakuha ng number 9. Right, number 9, si Francisco. Ayun o, wala. Ayun na, number 19, wala. 21, wala. Number 5, to Blackman na maputi. Ayun, nakuha na number 23 si Stripe Man to Redman. Oh! Turnover. Alright. Dribble. Binigay kay number 28. Wala. Right. Ayun na, nagdribble si number 9. Number 9. Uy. Alright. Inbounding number 9, Francisco to... Oh! Nakuha ng number 8. Ang bilis ng number 8. Alright, pasok. Yun, si Utoy. Si Whiteman to number 19. Wala. Number 9 nakuha. Ayun. Ayun, pass break. Number 8. Oh! Pasok. Number 9. Right, number 9. Number 19. Number 23. Stripe. Yun! Dali. Tutulis ng 3. Yan, Blackman na maputi. Binigay sa number 8. Number 8 to number 5. Pascolado. Binigay sa number 16. Wala. Nakuha ni Francisco. Number 9. Francisco. Wala. Nakuha ni Utoy. Number 23. Stripe Man. Yun! Pasok! Right, ayun na. Si Blackman. Ayun na, Blackman. Right. Iyon o, Pascolado. Number 19, pass break. To Utoy. To number 23, Stripe Man. Number 23, ayun. Pasok. Easy lang. Easy lang. Ayun na. Blackman. Lay. Oh! Pasok. Ayun na. Number 23. 3 point. Wala. Right. Ayun na. Pascolado. Nagdadala ng bola si Pascolado. Binigay sa Blackman na maputi. Wala. Nakuha ng number 9 na si Blackman to Pascolado. Wala. Blackman. Yun. Pasok rin. Pumasok rin. Redman to number 9. Francisco. Nagdi-dribble ng bola. Binigay sa number 19 to number 9. Ayun, nakuha ni Utoy. Ayun o. Pasok si Ka-Utoy. Magpal ba ito? Blackman. Pascolado. Uy. Change court. Right. Change court na. Number 19 inbounding to number 23 Stripe Man for 3. Yes sir.
Galing mag 3 point. No? Pass break to number 16. Ayun na. Yun. Pasok. Right. Number 23. For 3. Yes, sir! Hala. Puro 3. Number 8. Ayun na. Number 8. Number 16 to number 28. For 3. Yes, sir! Ayan na. Number 23. To, ayan na. Red jersey to black man. Uy, yun pala si black man, si Tukayo. Ayun na, number 8, number 8, number 8. Woo! Turnover. Number 19. Trying for 3. Wala. Rebound by Pascal Landa. Ayan. Si Stripe Man for 3. Wala. Kautoy. Woo! Ayan na. Number 23. Stripe Man for 3. Wala. Nakuha ni Tukayong Mar. Ben Black Man na maputi. Number 8. Yun o. Pasok for 3 ang score. Owning number 9. Francisco. Si Kautoy. Ayan. Number 23. Pasok. Na. Oh! Nakuha na number 28. Ayan, number 28. To number 16. Number 16. Nagdi-dribble. Si Blackman na maputi. Binigay sa number 8 to number 28. To Blackman. Number 8. Wala. Uy. Uhoy. Right, nandun na si Kautoy. Ayun. Lubat na tayo guys, lubat na. Alright, ayan na. Number 16. Wala, Pasculado. Yun, pasok. Sana matapos pa to ng ating battery. Lubat na, low battery. Right, 19. Number 23. Si Stripe Man. Yes, pasok. Pasculado, Pinas break. Kay number 16. Ayun na, number 16. Wala! Nakuha ng number 19. Number 19. Nagdi-dribble. Ayun na, number 19. Layup! Pasok! Ayun na, Pasculado to number 28. 28, Pasculado. Wala na, number 28. Binigay sa number 16. Pinagis. Wala. Ayun na, number 8. Wala. Number 16. Yes, pasok. Yan, 7-6. Alright, ayan na. Number 19. Nandun na, number 19 ang bilis. Ayan, number 19 nag-jump shot. Wala. Nakuha ni Pascal Landa. Number 5, Pasculado. Binigay sa number 28 to number 16 to number 8. Alright. Wala. Nakuha ng number 23. Stripe Man. Nagdi-dribble ng bola. Yun na. 3 point. Wala. Number 9. Follow up. Wala pa rin. Oh, si number 19. Yes. Pasok. Ayun na. Black Man to number 16 to Pasculado. Easy to Lotto. Easy lang mga kaibigan. Number 19. Dribbling the ball. Right. Number 19. Ayun. Si Otoy to 19 to number 9. Wala. Nakuha ng 28. Alright, inagi sa number 8. Number 8. Yes, sir. Ayan na. Bonding. Wala. Pasculado. Right, Pasculado. Ayan na, si Pasculado. Ayan, nahuli ng number 23 si Stripe Man. For 3. Wala. Wala. Nakuha ni Blackman. Binigay kay Pasculado. Pasculado to number 16. Yes, sir. 9-8 na ang score. Ayan na, warning na. Number 19. So yun, number 19. Wala. Oh, si Blackman na maputi. Binigay sa number 16. Ayun na, number 16 to number 28. Trying for 3. Wala. Yan, Pasculado to number 16 for 3. Wala! Ayun, nakuha ni number 23 si Stripe Man. Ayun na. Binigay. Number 19, Easy to Lotto. Right. Inbounding the ball.
Number 8. Number 28. Inaharas ni Utoy. Pasculado. Ayun na, si Pasculado nakalusot. Yun o. Pasok. Redman. Redman to number 19. Number 19, sino ba to? Mitapor? Alright. Number 19. Naghahanap ng mapapasahan. Nagmantuman sila. Itgita ng laban. Ayun na. Si Stripe Man, number 23. Number 19. Right, number 19. Ayun. So, number 9 to Utoy to number 23 for 3. Wala. Nakuha ni Pasculado. Number 16. Malabo ang ano. 16. Inbounding the ball. Number 16. Palubat na tayo, guys. Ayan, number 8, hinagis, wala. Labas ang bola. Labas. Number 23 to number 19. Lapit na, matatapos na, guys. Aabot pa yung ating battery. So, dito na magtatapos to. Hanggang last 9 lang yata yung laro dito, guys. Ayan, number 19. Trying for 3. Wala. Right. Right, number 28 to number 8 to number 5. Pasculado. To number 16, hinagis. Wala. Rebound ni Pasculado. Number 28 for 3. Wala. Rebound ng red jersey. Si Redman binigay sa number 9, Francisco. Yun o. All na. Right, Pasculado. Pasculado, yun na si Pasculado. Binigay sa number 16 to number 28. Ayun, number 8. Yun! Pasok! So, ayun guys, tapos na ang 5 game. Grabe! 5 game, tapos na guys. Bali, 5 game ang natapos ngayong hapon, gabi. Alas 7 hanggang alas 9 na laro. Tapos na. Umabot ang ating battery. Tapos na ang 5 game. Right. So, dito na rin magtatapos tong ating Papawis match. Right, guys. Daming player. Ayan, o. Dami itong ating dito na yun, parang blurry. Right. Mga wakon, dito nagtatapos yung 5 game, naka-5 game. So, dito na rin magtatapos. Right, ito yung mga player dito. Taga Sari. So, ayun guys. Dito ko na rin tatapusin ang vlog na ito. And if you like this video, please subscribe my channel. Hit the notification bell and click the all button. Okay? Bell o lang para updated lagi sa mga videong ina-upload. Alright. Ayan. Daming player dito guys. Hindi katulad sa Alcomra. Napadayo dito ang tropa.